od Kirgizistan, ještě Beka Mamukashvili od Gruzie. Starting 1.5, Akzo Mahmudov from Kyrgyzstan versus Beka Mamukashvili from Georgia. Na typy B победитель Дин Балан от Молдова. Winner on the map B, Denis Balov from Moldova. Na typy B započala Mikhail Georgiev od Bulgária i Abdulkadir Michal od Austrálie. Starting on the map B, Mikhail Georgiev from Bulgaria versus Abdelkader Michal from Algeria.
Отново да напомним на публиката да използват своите защитни маски. Благодаря ви. Egyébként kötött beszélőrek, Budo, patron padajcı suda. Dipinse Vecchio Maison of the Old Era. Winner on the match C is Misa